Ita ikutin di kanal YouTube YKB GKI TV buat meto henatiat nenaan. Nahun henatiat nenaan alkit onen. En pules kausi ngituin bitabui kami penta busona hemnen hoam. Mokang kai bitabui talna balba. Amin. Angkino ambi nenoi mebete ambi na Yeremia naka mese elaha talantia bo mese. Ma ini nak tafena maat bebin lais menekat. Ma antopus niukit mabete NB na Yeremia naka mese elak bo mese. Inhananak ampaw ma ampanat nai mulai nako tabu lei omes aiki amfani ona ana nako alekanan pah ma usif aum sa mes abok ma utupa umate ma uniku okete aum sa mes sen ma beben ale finisin amena oleh tata buat mese molok mesin hananak kritik henati tafena molok lein otanak leka anbi hitimonik fanion mansian dibuat mese ikut tefas mese mui kanan alek molok ma uap newenati tafena bitabu ma bimolok lein sa mui leen tekat na kritik mes mui kritik le henati tafena man mui kritik le mes heteleu alek kanan lais alekot esnane ambitabu i wisneno amfeinaan nanetenao na Yeremia henati nanawa kritik neumansian mes kritik le mes henanawon bukan kritik henati naleu alek kanan uap mamolok ma alek kanan fena mes kritik le mes henati na Yeremian itum saksi neuto Israel esena kritik heta fena leka hit teuk tok klasi kritik heta fena fe anmui uap molok le nek tena manek ole mes tena manek oli bukan henati na ole pit mes niu henati teluitan ale kanan uap mamolok maniu henati teluitan ma tawala ale kanan uap malasi henati tenau ba ale kanan lasi alekot anbi pahpinan esnane na Yeremia an fe fenekat niu alakit bitabu i in an sonukit pipahpinan henati hitanaba kritik alekot esle kritik heta fena kritik heta mone ma kritik heta nati teluitan matabala puan vale pah manifu esnane emnai alakit molok esnok es bukan henati maleu neka tapi neo henati tafena matabala ale kanan lais alekot bikuan akhirnya untuk nikit onane malakit onen terima kasih usi hemnen milali hoam tuntaku kai miki mas manaknino talantia nabalbal amin kais atnikan henati at like mat subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.